Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sini Shillong, hikai ke data yuk society kumno ban light dan jingsha tok ki mobile. Peru Dr. Mukul ya ke sorkar badang ringhang ke Dura Pine Mount International School. Persya kipai ba ke Shillong mai kuli ya ke Memorandum of Understanding penbet put ladu ya ke bungdok ha. Bat penyasuk ke Garu Enlightenment Society ya ke jing kipai ba nang lit nang wan Dura. Bat mentangin pa syiki Khubor bakam benyang. Kinoyalam jongga kinhon data yuk society DYS haka khatway terik Naitung kilalet ban jing hikai bat jing pensyai haki kena ke school 7 set secondary school halor kapang banyada na ke jing sha thok lingba ke digital technology namar hak ni ke juk ke jing kiu stat ke technology ke bomla shu ban mutur lingba ke technology bon ba ki breu ki sha thok bat sha ya lambakla haki babon ki liang man kasngi Kamenoka mahatu kalongkmi ke belaseng bat sedang ya ke data yuk society DYS kalabatai haki kena jengani ke school kumno ban penon kam ya ki mobile ban te la kam ya ki bat ban ya thu aki kimi ki pa ya ki jing tip ne jing betha baki yo na ki mobile kinong yalam kini ke society DYS kila sneng bat kentui ki kena school ban hikai lem ya ki kimi ki pa kumno ban penon kam ya ki mobile namar ke juk jongki ke ya pher na kini ke juk menta kamenoka kalait hu kinong yalam kini ke society kila let keleng ki jaka ki school bat hayeudo ban hikai bat batai ki pai pa kumno ban penon kam ya ki mobile bat ki kilat ki badai ban kiar kenang ban light na kejing sha thok haki riu kwan mentoi shimet kinoyalam kini ke society ki labatai ki jinet ki jinat ki bedai bat ki mobile kenang biki samla bat ki kena school jong kini ke juk kin light na kejing sha elam bakla haki babun ki liang jong kalong briu man briu kamenoka kalong kejingeda ke kambha ban ya kejing sha sumar namar lada nang banyada elade ne ki but sianti jong ki riu syukor kapelat ne ki babun kejing kam tam lele ha ka jing sha thok pisa tingka kalapan kun. The main motive. So today we are having our awareness program, cyber awareness program at 7 Set School. Actually, I am the founder of Data Yuk Society. Data Yuk Society is a non-government organization which is registered in Meghalaya, and we are working since last 2 years. And this is every year we are doing different kinds of organizations in schools, colleges, in communities, societies, everywhere. Our main motive in this organization is to make people aware about cyber crimes, cell phone addiction, and about everything that is related to digital landscape. Because digital landscape has become a very important part in today's life. And our kids are also using, not only kids, even we are using. And some people are educated are also become victim of cybercrime. So uneducated, there is numerous, we can't speak about that number. Okay. So behind the idea behind this organization is we are not, we can't say that we'll bring back your money. We'll bring back whatever losses you have then, because monetary loss is nothing, but emotional loss impacts a lot. So we'll try to find a way, because precaution is always better than cure. So we are trying to provide you with the information with which we can save yourself online digitally. And for school students, what we are trying to convey them is that smartphone is becoming more smart. They are taking out all our privacy data and all. So we are teaching kids through this workshop that how to be safe online. So as we have seen that, look, cybercrime is rising. Why? Because everything is going technologically right now, right? So when technologically everything is growing, the back means its dark side every time is there. Everything has a dark impact of it. Now, from schools to doctor, everything works on OTP, right? QR code and OTP. So, do you think that it will be safe to share every time your OTP or scan the QR code? That is the reason why cybercrime are increasing. Because generation-wise, everything will be increasing. Maybe in AI has taken over almost half of the employment. Something new will be coming. So with that, the threat will also come, right? So for that threat, we are making people aware from now with our digital safety awareness program. So Dr. Mukul Sangma rengkat ke jingsen ran lang ki MDC ki bakentup ye Ronaldo ki Sangma, Alphonsus Armarak, Ferdinand Dishira,
Unong ilam kasing Samla Trinamool Congress TMC Richard M. Marak, Uriu Kmat Dr. Saljak Ringrak Marak, baru ikwing nokma kasnong dol degree, kilalet jurip ikijing tray bat jing shnai ketura Pine Mount International School hasnong dol degree. Kini ke jinglet jurip kalong ban yu imar kmat ikijing shnai kini ke school la kidang saateng ni kilajan deplot plon. Kumjuru bantau matang bat tarajur ya kejing pelut jong ke sorkar bantai ya kini ke school ke batmai. La sandur ya ketura Pine Mount International School ha kinongrim jong ke Shillong Pine Mount School. Kiba kejing temu jong ka ban ai kipat ba ne kilom garo ya ke school ka badap renyeng kumbalong ha Shillong. Nalor kata, kini ke school kan ajing hikai ki khun kikti jeng kinong tre jong ketura Medical College, bat kiwe ki Jakarta rekam jong ke sorkar. Habadon ke school ke badap renyeng, hagi liang baro, kinong tre kinum ki jingmut ban pak school ki khun kikti, shikiwe pat kishnong jong keri India, laong Dr. Mukul Sangma. Dr. Mukul Sangma ula syem bakandai beberapa persen ki jing tre la deplut. Ula ka ang persya ke sorkar jong kenrat bakala krai palat, Henriu kulur tingka na kapisa balamang bantay kini ke school ha kejinglut ke bala kenjo syaka saupun riu poin prapunyo kulur tingka. Na kini ke daw ha kejaka ban ker barok saudong ki atat jong kini ke school da ke kenro la ker menta de kisai narsya. Ulat heru ya kejing slam ban play ya kini ke school ke bala buk por ban deplut na dong syadong hapok kilai snem. Henry minta kala jam palat pras nemru kini ke school kampat UI ya ki kejat sengi. Evoke a process of thinking of the level of commitment which is invariably required for the purpose of being a teacher. Yarang ko create kan han kabau ya concept ko integrate ka. Ande ba daw ya school ko aba chingna kata je kamrang kon kana nang acham yarang ko sorkari ni kata kagi jagal speed ona kata nakinga na simang mengsa ko naken Sambound Medical College tonga Jylla Government Medical College je kon khulina anching dangarang ko singsun kai angni somoy aba chinga या Jylla Government Medical College को खुलियो दे या Government College of ski के परंग Professor members of the faculty बिशोंगनी बिशारंग को बिनु पोरेट नमन गया उन्हें कमान that whole ecosystem जे कौन positive ecosystem को create करना ना इको थारी ना नि मक्सोंग यारंग को बियाप को बाइनों चूस का और उन्हें संबंध अंचिंग नकेन उन्हों market पर दोने farmers market उन्हें ज़मानो उन्हें संबंध अंचिंग वा gapan facility rang ba donga social mobilization center and gapa ko benon bukota. So the concept was that since medical college is being established here, therefore all other paraphernalia which is required to create that whole ecosystem iko ba inon dakna nimna biap namma Jylla ko inon ni kata anchen nam gapa biap ya school ko abaching na kata daw sorkari ko pressurize kana nangyan sorkari ko didia ni ko daktap na nangyan anga bebera manderang ba 송이 녹니 만들랑 바 시티즌랑 바 시왕 박사 시니어 시티즌이 들게 파랑 바 이바이 니앙하 우아망 바 등타만처 솔카리코 야코 타라케 맞춰다나다 야 이슈랑 코 테캅 가게니 쿠야 작하이야 왜냐면 얘데 something which should be considered as a precursor means 이코 다가니 자마노 남바타 와 academic environment 관청 제가 송호선홍자 메갈레 금건 강국엔 냐청 가동소나 만나 या Pine Mount International School या brand को अंचंग leverage कायम ना या brand नो पंचाक के मना अंचंग या मेघालय को हमगपा स्कियानी को उनगपा state as a destination for quality and affordable education and मना promote करना मकसों या को बच्चों ने तका उन्हें गमन या Pine Mount International School Jylla उन्हीं ज़मानो अंचंग district capital गमकोन इको establish करना नंगे अंचंगी आबा चेंगपाओ Jylla ना आरो जोआना आबा चेंगना टिका हा देबो उन्हीं ज़मानो every district should have this particular Pine Mount International School, which should be a brand, which should be rather, with a positive sense, weaponized for our socio-economic growth. Ipat ba nong shong shnong gashnong mai khuli ha ka khatwei trik Naitung kilami banya ipat ba ban persya jur halor ke jinge soya ka soskular Memorandum of Understanding MOU hapring ke Jylla Meghalaya bat ka Assam ha ke jinge penbet yo put usam ka bala pengat ya ke pungdok kha jong gashnong mai khuli sha Jylla Assam. Hagini ke jingyat ipat ba kinong shong shnong ka mai khuli nadu kilong kemi kilong kpa ki Samla bat kinoy lam shnong kilay mi pai ba banra iki banar ki plakat bat ki jingtho babun rukam
kiba penrem jur halor kani kajing pengat jubor ya kepung dok ha sya asam. Kila dawan ka sorkar Meghalaya ban penpai biang ye kate kepung dok ha sya kashnong Maikuli ka bahab Hariboy district. Kila dawa jur na sorkar Meghalaya bat sorkar Assam bakin penkelano ya ke MOU bat ban penpai biang ye kate kepung dok ha sya kashnong Maikuli. Kila penpauru bakinum ailat bakate kepung dok ha melerila sumar da kashnong kan lech ke Jylla Assam. Habakren kinong thok Khubor urang ba shnong ka Maikuli ba Nicholas Marang bat urang ba shnong barim ba Heniton Marang. Kila penpau ba kashnong bat kipai ba nong shong shnong hi barok kawe kidas ngau si jur bala penhap jubor ye kate kepung dok ha sya Assam ha ka jingya soy ye ke MOU ban penbet ye uput usam ka Meghalaya bat Assam. Kila keno da keboong. Kani ka jingya soy ke MOU ka day ka bla shuya soy jubor klem da ti binyak ne wat binyak ba kani ka pung dok ka day ka nong kenti jong ka shnong Maikuli. Na ka jingmi jong kani ka pung la kershan baro ka jinglot jing sep ban penyat ka skul bat ka jinglot jing sep haki kam shnong kam thau kila ong. This is not the Mohamari bill. We call this Meghalaya in our Maikuli village. This is the Maikuli village fishery pond. Only we written this name, Maikuli village fishery pond, not the Mohamari bill. Mohamari bill is 1 kilometer far from here. This is called Patorkusi Nogaung Gaung. There is no place now, Mohamari bill, there is no. Because this is already filled up and constructed dwelling house, everything. That's why people are not known. That's Mohamari bill. Actually, it is not called the Mohamari bill. This is the Mohamari bill is different. That's why we are protesting and giving the memorandum to Chief Minister and our Honorable Magistrate and DC also, Deputy Commissioner also. Just early when the Chief Minister came to this Umsning block inauguration, that time we have given the a memorandum also, and Deputy Commissioner Ripoy and our Magistrate, Revenue Magistrate, Mr. Eric Dekar. That also we have already given. And if any will be included, Meghalaya during the detailed survey in Maikuli area, Mohamari bill, which is adjacent to Maikuli playground, will remain with Assam. And the Maikuli graveyard will be with Meghalaya. Thus, overall Meghalaya will get approximately 0.50 per square kilometer and Assam will get approximately 1.74 square kilometer. That's all. Because we have very much protesting this from the beginning. When Meghalaya state is carved out from the Assam since 1972. We are fighting. Kinongyalam ka Garo Enlightenment Society GES kilashim ya ka atiar jong ksiang ban penjem ya kajing jong kinonglet nongwan na kithan ka lom Garo kibalami na kajing ya kanat kiseng Windsor Owners Association na tura bat na dalu. Kinongyalam kini ka society kile kendo UDC bat SP ban tem ya kajing kinonglet nongwan sya Krishna Chokpot bat dalu. Hakini kajing yalang Lekentu UDC bat SP ban penon kam de Khubor jong kaan ban tela kam ye kitu ki bawan ra ye ki huri hura ye ki nonglet nangwan. Lekentu ban jurep ye ka jinglom pisabean de ki briu sorkar bat ban wat ye kitu ki bapenwit ye kalet kawan jong ki kali kamay. Chinga dal Krishna Winger Association baksa Garo Enlightenment Resubel Parani kita tentang manca batanggamen Somoirango ya tura area winger rangko jekai dalu oni Krishnai ampati ba gasopara ba chokpot donari angparangko bypass tura ketari ang naman Jawa ne Chanmari association rangni so called local association warangni champingani bidungo chinga dal DC SP aro DTO ko grongna ketari baha aro amangna chinga lekharangko onni mungna donanga ha aro yani gisepon chinga SP baksa golpokor ke mengna biko mai takba jak kurang ko degen
mai dakba khamrang ko khagen aro mai kai biko legally action ratna mangen warang ni bidungo chinga chanchir memna kolpo khani rang ko dakaha aro chingna SP ni tade namgaba respond rang ko nataha aro option dake chinga DTO naba chingna replay ka china sani older ro sani sawa bina authority nani gemen bia yan dakba khamrang ko khaha DTO ni gita older na dongama ma bian tangsai ko dakdra hama so called local association an gabarang yarang ni bidungo chinga singani rang ko dakaha aro chinga replay ka china gata chinga DTO naba somoy rang ko ne don baha na simangana DTO insurance mekon ska DTO chinga DTO ko de grong na gata man bajaha DTO DC baksa meeting donga nemna aganani gemen chinga MBI baksa sa golpoi mung re bana gata man handi ba chinga MBI rang naba singani rang ko takai MBI rang jiba mai dake nakaba selang unga option dake mungna chinga wa mangna iya ndakabe incident ara changsong jaha na simang mai kai rang ko nagta man jaha aro option dake mungna enforcement get sepang rango wa mang gari rang ko dungtu bataha nemna video rang oban ching suna gata man na hawarang ni bidungo chinga singa mai kai yara ndakaba khamrang ko khana mana bisimangara maina no ba yako nege aganingon iyade authority rangni ko sakoba biade antangko talbati ra agata ngaha unlawful activities rangko dakaha mainoba enforcement gate sepang rango bia andake public rangko andake para salgaba gari rangko harassment khana man ginch mongode unlawful activities rangko dakna man ginch mongode iyako authority action ana gata chugumuk bisongi daitto nongaya district authority rangni daitto nongaya uni gisepon wamang maiko degen maiko takken wade bisongi jakosongaya ndiba chingade ya ndakba niknik kani rangko makhang chiba onja china public rangna maina nova BBN winger malik rang gepunjat ongnaba donga andiba winger ko sali chaing geparang de gemakan achik rangsa aro chingna service ongaba jekai skhango ya chanmario ya chanmari local winger association ang dongge chmongode maini gemen daluchi maini gemen bakmarachi maini gemen gaso parauna chokpotona direct krisnai chingna provide khana manja service rangko na manja maini gemen turausa dongi mungna dongsui mung bisongara bypass khana manjawa ni me turausa chingko champing ani ko taking ya gari rangkora bisong chingna service onboda service ongen chmongode chinga bisoni gari gadu jawa chmungma aro chinga nibo ya maini gemen che direct gari gadu winga chinga time consumer ni bo chinga jokkaha thangkha baisa ni bo chinga jokkaha chinga direct Chris Nayonari yang genchmode chinga gasu parauni rchabungosan bara ko nanangaya indi ba chinga dau change or iba genchmode turaunar iba genchmun chinga rchagatham sotmungarang ko bara gamna nanga uni ko sako turau Kinong Trey Wit Kerdan Non-Gazetted Employees Association NGEA Jongka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kilaray kot bandang yay betengi kijingyaki kabalarung hagasngi basan namar Khubor Jongka EC GHADC kimpat ajing tip AH pangkatulok jangki President ke NGEA Britain Sangma Ulong kajingting et jong CM bat ki EM jong u ban penbena lakilale kumno ban siu kitulok jang Kinong Trey Henry haduk menta kidang sngap menti bat ke NGEA kandang yai betengi kijingyaki haduk bandakut uni usnam ban yo ela kajong kebainong ulaong baru shikata kilo kular ban yai up Henry kisnem kila yai bat kilakut kata kajing kular kadang sakut hakrem basep kesngi ubenai ulaong ula kentui kidukhat kini keseng ban yai beteng haduk benginde yo ela kajong kebainong kahok bengila penjau sep ulaong dal na song salbonga education ka matkata ye salbonga ni gise ko na song ko leng ba council ni authority yang mai ba attorney ko na achima beben dengtang mancha singa sni tarik kuni sombaruni singa ya singi salen siden demonstration ko takaha dalok bunga ka pako singa ga tapa dalok singi authority site ni kita gatam pa salon chingko kama hacham aniba okame singa uno agan kani ko negotiate kani ko takaha taken chim ngoba singa adita ba sumoyo sumai ko singa chanchirmani ko takaha neba jekon patangmun sumoyo singa sengkan mulani ko takaha apsan kon wa sumoyo ba jen salo chingko kama wa sumoyo ba chingko singi sengkan aro singa joton kainga singa ongena simangna yaksan mulani gemen singa ya mulani ko plakan rachaknak taman jaha ya education ko ya non don thongai ko nokma ma da kang kugen ya na songa kan kugen
등탕 만자 증아 전만이 티카오 방짝기 앙아 거 내가 간겐 증아 아바칭고 살봉하나 티카하 살봉하니 기세포 마문코바 증이 오토티랑 사이 니겠다 마문코바 증아 아간 착작이 집 옹오데 번에게 증이 디만코 구착작이 집 옹오데 증아 무강치 돈통 기잔다 간겐 증아 티카하 맞다 사랑 맞다 자랑난 아송 돈통 기자 레지시신코 관계니나 관계 제가 나오리 뱅바 수마이 살나 증아 살신이나 퍼미션 그라잉아 우니 기세포 살신이 기세포 바 플레이 증나 증이 들급바랑 마문코바 증이 디만코 수소 갖짱오데 증아 인디피엣 살렌 시딘 데몬스트레이션 takang ini cakap tikam anha. Asimangni demanara judge binini ko ye kora honai sungara pangkari khainga chima. Lalu beben chinga ja spring rapo ba ja chigini sungatan belisisani ko chinga menga namin khumibia government site ni kita niat ken chimode ya amount nara mamung bongja ndi ba ya ko bangjagin chimba gamang amount ko ni ko toy mana ayon mani nikinga ndi ba angni sanchenik tada unat pibegen chim ongode government site ni kita de site na de mamung bongja wani nangat pibia chungota songna ja chigini ko clear kana man gen ni council thangka dongani sanchaya beben ya sumai ni bakko chinga thangka basa ni gamende anga winak ta manja baritana ka chingni khawno donga anga wija ne ba chingni mana nangani ran dakple long time pending dongingani gaman chinga chakchik namjani gaman ya kore chinga de man gni ko chinga de diman khainga acha na ka chima wa saksa council ni MDC thangka chipak raina swali roram beben ka MDC saksa bimung mga cengap lakan bimung macho wiaro ka social media ngo menamen viral biha bazalon ma antin ma kun masija antan bini jako rabetimna tangka jepak sarabetimna mishukan brenga ma shalin rumenga ma kun masija diba ya kun kan yo chenga onsadi syukyungja ngade maina chenga dorma manjani men chenga ningni kan ko chagrongnya tode elected member ngoni saksa yanda ka khamran ko khani men jadi syukyungja ini gemen nasimang ni authority na mai ko akan deman bakka baksana akan dapat ko gen ngan dege akan gen jeni jenangan dalo diskursulo isyong ni muna elected member ng muna ruling party o asonge sason kay acham bari deling acham ngan dege khandeki mol nakta namnaka bibin bangbatta changon sir jinga nasimang ni mola ko khna nasimang ko mandera ben jinga nasimang ni aganani ko khathar jinga singa mamung manani dongjau ba okriba jinga singa niba dalo jinga nasimang ni mol thayani ko jinga singna ta manja yan nasimang ni kusako chakata ka tawwa aru nasimang ko mandira gija ka tawwa niba ekon masipachina sar nasimang ba jinga ba barita jana barita salna barita bilsina jinga khostok chakke tor mahagri achik chatna ani agan gen chim oba jinga ba tor mahagri barita jana dangde ko naktaman ken uning man manchak chungmocha uning man chinga yanda kapa chaku ga aniuna soksung motinga Bat dakini ke Khubor mila poi shikabakut tat hadu pindai syambiang kuble shibot.